So, wythnos diwetha, wel, dros y penwythnos, oedd y Brits di bod. Oh, yeah. A big news headline oedd Charlie XCX, a be oedd hi'n gwisgo, which is mad, achos the big news headline should be oedd hi'n fel ennill gwobre. Yeah. Ond basically... Nes i weld bod hi wedi gennill fel 5 gwobre neu rhywbeth. Oh yeah, good. So oedd hi basically wedi gwisgo Crease see-through dia, so oedd gallu gweld nipples hi. Yeah. A nath rhywbeth tebyg ddigwydd llynedd gyda Sima, my fave. Do. Oedd gyda'r crack pan ôl hi mas. Do. Yeah. Llynedd ar ôl y Brits, oedd ITV wedi cropo mas pan ôl hi in pob shot and just zoom o mewn. So ni fel, I wonder if they'll do that for Charlie XCX, but they can't, because fys nhw literally just angen zoom on ar gwyneb hi. Ond nath hi reference mas. Oh yeah, probably. Well, nath Charlie reference yn pigo lan y gwabr yn dweud, apparently ITV don't like my nipples, neu rhywbeth fel yna. Ond nath Sima hefyd dweud oedd yn ddiddorol, so I'm just repeating her fan hyn. Oedd Sabrina Carpenter, top y benod, wedi wneud perfformiad, 3 chan. And her performances are quite fel raunchy anyway. Yeah, mae'n hoffi... Mae'n neud fel positions a pethau. Yeah. So mae hi'n basically neud yr exact same thing, and it's like 10 past 8 on a Sunday neu rhywbeth fel yna. Ac oedd hi... let her. Oh my god, yeah, let her. 100% let her. Ond y broblem yw, ac oedd Sima yn dweud hwn, yw, oedd ITV gyda problem nipples, body part, ond ddim gyda problem 6 o merched mewn underwear yn fel simulating rhyw. 10 minutes. Policing women's So, bodies. policing women's bodies is the outcome here. If it's not for the male gaze, it's not allowed. Ooh. Diddorol. Diddorol a cytuno. It's only a nipple. I know, innit? Get a grip. Literally, well, dim pawb. Some people might not have them. A Sima, crack on. Hey, she'd like that to me o Iwerddon fyd.